Matul il-jum tal-ħadd fi Pjazza San Giorgio laqda Ġustizzja l-Palestina flimkien ma' laqda Lebanese Advocates u l-Moviment Graffiti organizzaw avveniment ta' solidarjetà biex ifakru jum l-art tal-Palestina, ġurnata simbolika li tirrappreżenta r-resistenza u l-ġlieda kontinwa tal-poplu Palestinjan għad-drittijiet tiegħu fuq l-art, id-dinjità u anki l-ħelsien. Jum li jfakkar il-protesti tal-istrajks Palestinjani fl-1976 kontra l-konfiska tal-art tarbija. Net News kien preżenti għal dan l-avveniment fejn tkellimna ma' Diana Haddad li hija attivista mill-Palestina fejn spjegat l-għan ta' din l-attività u waslet il-messaġġ tagħha. Today it's to revive the Lands Day in Palestine, which is quite similar to 6 Junio Memorial in the Maltese history. It's a day of where civil citizens, people protested against imperialism and colonialism. My message is to fight for the rights for the Palestinian people and to recognize them as citizens of Palestine and to recognize the Palestinian state as well. Matul din l-attività tkellem Semi Mejlak, attivista soċjalista, fejn wassal l-appell tiegħu lill-Gvern ta' Roberta Bela illi qed jonqos milli jirrikonoxxi l-Istat tal-Palestina. Suġġett bħal dan illi jolqotna li direttament jolqotna x'aħna bnedmin u l-Palestinjani bnedmin bħalna. Fuq suġġett bħal da titkellem bil-ħaġa moħġaġa, x'ġifieri da? Da jistaqsuh lill-Prim Ministru u jgħidulu għaliex ma tikkonoxxix l-Istat Palestinjan. U jirrispondi u jgħid għax għadu mhux iż-żmien, għax għadu mhumiex iċ-ċirkostanzi. Però ma jgħidx x'inhuma iċ-ċirkostanzi li rridu naslu fihom biex u jikkonoxxi l-Istat Palestinjan. Xirridu iktar allura, x'qed jistenni iktar il-Prim Ministru li jsir biex jikkonoxxi l-Istat Palestinjan. F'din l-attività tkellmu wkoll Andre Kallus mill-Moviment Graffiti kif ukoll David Zamit u Jana Mintoff minn Ġustizzja għall-Palestina. L-organizzaturi ta' dan l-avveniment saħħu li dan qed isir fid-dawl ta' meta Malta qed tiċċelebra jum il-ħelsien. Barra minn hekk huma fakru wkoll il-50,000 Palestinjan irrappurtati li mietu b'ħafna oħrajn li qed ibatu minn nuqqas ta' ikel u kura medika. Intant f'din l-attività kien hemm ukoll mużika u poeżiji minn poeti Palestinjani dwar artom u sfin tradizzjonali.